Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubur. Karai jong ke yang bisal bah klik tu halor ke artikel les pa hinyo po bat lai po san ke lapan klan ye ke jinglong ke wei jong ke riti sensyari ong menteri rang badu Narendra Modi. Kot jingmat ke sokar pedang ban kentiu ye ke Primary Agricultural Credit Societies PACS katkum ke juk mentah. Bat katanat sipai ke India, bat keraja Sainik Board ke lapan long yak ex-servicemen rally ESM hatura nin kasngi. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong bakarai jong ke yang bisal bahaklik du halor ke artikel les pa hinyo po bat lai po san ke lapan klan yak jinglong ke wei jong ke riti sensyari. Ulaban bakarai ke lapan klan ru yak mensem jingya teli hakari ne ke ek Bharat Shrestha Bharat. Menteri Rang Badu ulong baka yang bisal bahaklik du kala ai yak jing bisal ke bansa ken mau hak history halo ke jing pendu no yak artikel les pa hinyo po bat lai po san bat kane kanyai sa jing ken mau haman la uwe pa uwe unong India. Ulong baka yang bisal kala penne yak ikhtiar jong ke India ban sensyar hi daladi bat banya teli hapadeng ke jingya per ke babur. Kesolkar pedeng kalakut jumut ban kentiu yaki Primary Agricultural Credit Societies PACS katkum ke jukmenta dah kabasdang nadu kikadan kibarit hapo karukom airam jongki kooperatif. Haba jubab yaki jingkali haka kenta kali jingkali haka Lok Sabha Menteri Khana Katanat Cooperation UBL Verma ulong ba hendreu pholai hajar na ki khandai pho pra hajar ki PACS ki batre kam hakari in sapen yai kam no lengba ki core computer bat lamang ar hajar sanspa khan hendreu klur tengka na kabenta kani. Menteri ulong bakani karukom kanwanra ya ke jingkhu ya ka ken katia kanwanra ya ke jing jana ya ka kam bat pen klein ru ya ke jing yo jing shania na ki brio bat kanyarap ru ha ke jokapor ya ka PACS banlong kala jing shakri ba kongsan haki panchayat. Kesokar pedeng kan sawanra lightly ki criminal bill but mai ke beha bat ki jing pen kala bala menjur da ke parliamentary standing committee. Ki lightly ki bill ki dei ke Bharatiya Saksha Bill 2008 ke Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2008 bat ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2008 ki ban mi bujli haka jaka ki an bala penmi haka por basensyar ki pareng. Bat yakini ki an nawanra haka Lok Sabha ha unai lar mentakasnem. Menteri Prahlad Joshi ulong baka standing committee kala ai kaptu ka ni ki jimenjur halor ki lightly ki bill bala nyaw yaki baki long ki bathamai da ka baweng no yaki bill balarim. Kini ki lightly ki bill ki long nak bantaban bujulino haka jaka jong ki Indian Penal Code khat praspa nrupo ka Criminal Procedure Act khat praspa khandai popra bat ka Indian Evidence Act khat praspa nyupoa. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kan wan rabiang ya ka clan bill lane ka ainro halor ka kurkajan bat ya ka ne ka an la pensyong nong rim kat kum ka thamme Khasi kata ka longkur longkha ya ka ne la yathu do Chief Executive Member ka KHADC hakaski baar habakren hakajialang haphalau yeng sa jong ka hima khairim. Habakran sapang ke jingdon de ki hajar tlikikur uba penya ulong baka clan bill kadai ke balapan wandur halur ka thamme Khasi kata ka longkur longkha ha ka bakendon ki sengkur ki ban pet ban khmi ya ka bet ka biang ki parakur. Ulong balada ki don ki sengkur bat lengba ke jing trekam ke baklan jongki ka kur ke jat kandon ke jing kit kli ela ki kur ki jan bat haba ka klan ke jing trekam ennam don ru Khasi uban krong namar ka kur ke jat kandon ke jing sngorem ban yo lada don manu na pedeng ka kur ke jat ki ba mat jing bat poi sha uput ban hap krong. Kumta ulong baka Executive Committee kan syong yatai haka behadai bat kani ka andro bat ndalala ban pinbit pinbiang nwanra haka yung dorbar ban yo ke jimenjur bat hadin kata nsapha syaulat ke jella bo un ai ke jimenjur kanang bakan long ka an ke bapura. Kani kedai ka Akashvani Shillong ke buan lam syapi ya ke kubur.
Katanat Shipai jong ke India bat ka Raja Sainik Board Meghalaya ke lapenlong ya ka Mega Ex Servicemen Rally ESM hatura hanin kasngi. Habakran ha ka jihalang ke MP jong ka Lok Sabha Natura Parliamentary Seat ka Agatha ke Sangma ka lapen paw ya ka jing sngongu na ka benta ke jing Shakri bala ai de kitanat ya dari. Kalau ong babun na kisipai kisong tait na kakam hakapor bakidang biang bhakarta, bat ka sarkar kala penmi bun ki scheme kum ka CM Innovate and Promotion and Incubation of Market-Driven Enterprises Prime hakaba kini kisipai kila banang pentebet shushu ye kisap bat borjing la jongki, bat ban penon kamru ye kilat baki yo ban kentiu ya kakam jongki. Kagatha sangma kalau ongru baka sorka Meghalaya kadang wat ya kalat ban yo seng ya ka Sainik School ha ka jalla. Kalaya ru ya ka jingtray bha jong ka Gorkha Training Center bat ka Assam Regiment Center ha ka bayade bat ka pension jong ki sipai bala shong than jong ka Meghalaya. Ke India kala nangkiyo ha ka jing pendon kam ki briu ya ki jhan na ka benta ban nitching let ha ka shipos nam baladem. Haba jubab ik jinkali hakaraja sabha umantri katanat ports, shipping and waterways usar bananda sunawal ulaong baka jingbuan kinonglet jinglet daga jhat kalakio laisha bat kalakot syapalat pralak nyopo ar hajarmun. Ulaong baka sorkar kadang persyang menta ban shim ya kalat ban kentiu ya kakam syangka suwari daga jhat. Usunawal ulaong ru baka lenti ke bacrong tam na kajhat ng bakawa balatip kum ke MV Ganga Villas na Varanasi sya Dibrugarh kaladap pura de ke nonglet jinglet haduk kasnam arachar arpon riu. Umantri ulaong shushu baka India kalakalalong ke jaka syangkai da kajhat nakiwa bat ke duriau ke bapalnam hakaperthai. Ka Manipur hinin kasngi kala rakhe ya ka Nupi Lal Numit arhajar arpulai ha ka ba umantri rang ba N Biren Singh ki menteri ki MLA bat ki officer barang ba ki lalet bo sentiu ha Nupi Lal Memorial Complex ban ken mau buromi ki kenthai ke baladan benta ha ka jingale lait lut. Habakren ha ka jialang UN Biren Singh ulapan ken mau ya usin yang jong ki kenthai bat ki long kemi haman na ki por ba ka jalla ka ya ken du jing e na du ki por men handai. Kum ke jing itho e ke jing no sinyang jong ki kenthai bat ki long kami ulapan banaya ki atli ki kam ba ka sarkar jalla kala shim kita ki long ka bajer ka teng thamaya ka surat ka banadu ying ulat shadu sha purai ramba khong nang khong kum ka Nupi Land Road bat ya ka scheme balatip kum ka Chief Ministers ima nong thang leima yaipa tengbang scheme. Ha Mizoram ka sen shong dorba baningkong jong ka yung dorba tawan kalas dang nin ka sngi da ka jing pam sama jong gitu khat patmai balapin ya do pro tem speaker ulal fam kima ulal du huma ula shim jing smai ningkong kum MLA jong ka dorba tawan patmai. Hinin ka sngi la jet ru yo shong kador ha ka bau MLA na ka Chalfi constituency ulal biak zama ula shajet kum shong kador jong ka yung dorba tawan. Haba ajingkren hakador bar baningkong umantri rang ba laldu huma ulaong baka sarkar kan shimi ki kandon ki bapiang hakabede bat kapisa tangka hakajala ulaong ba anam kin pinkiyo ya ka tulop jong ki MLA bat an perking ru ya ka jing ai ya ki allowance. Kalong ru kasien ka baningkong ban sakhi ya ka jingdon ki MLA kan thai ha ka yung dorbar thawan bakan thup ya ka lalrin pui na ka seng ZPM na Lunglei East ka Beryl Van Nei Sangi ZPM na Aizol South 3 bat ka Prova Chakma jong ka seng MNF na West Tuipui constituency. Ka Khasi Hills Autonomous District Council nin ka sngi kala IT ya ka Trocket Syndrome sa ka dorbar himak harims imship hasimit ha ka jialang ka banalong ha yin sa hasimit ha ka bala IT do Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pinyat sings im ha ka jingkren UCM ulapin pa ya ka jing sukya halo ka jing jabo ka mariang ba ka saudong saukun bat ka ne ka dai ka jing e ka ba man na ki shnong ki mat bat hapan shim ki lat ki lenti kumno bante la kam ya ka jing bret pathare ka syndrome bat jabo jaban ha ka jaka yo kum hasmit ka ba dai away ni ki yo ka ba hetam hari Khasi. Kapto ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing ini sok baka daily station na kabanta ki kubor kani kadai ka Akashvani Shillong.